Zam. Tapi emang Azam punya duit? Punya dong. Ini duitnya 10.000. Kalau ondel-ondel 100.000 Zam. Ayo deh kita jalan deh. Ayo Zam. Beli. Mau beli apa? Bu, beli mie goreng. Oh, mie goreng. Mau berapa? Bu, aja mie 10.000. Ondel-ondel Mali 100.000 ya Bu. Wah, banyak banget ya ondel-ondel Mali belinya. Iya Bu, ondel-ondel Mali lagi lapar. Ya udah ya, ditunggu. Yeay, Del, ini mie aja. ini mie ondel-ondel Zam. Banyak kan? Ayo kita makan. Ayo Zam. Tapi baca doa dulu ya Zam. Oh iya, aja lupa. Ayo baca doa sebelum makannya Zam. Ya udah ondel-ondel aja ya. Ya udah, ntar Azam yang aminin ya Zam. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ayo kita makan Zam. Nah, kita makan. Nyam 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 nyam. Enak. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak banget ya Zam mie gorengnya. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ih, Azam makannya lucu. Hehehehe. Nyam 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 nyam. Nyam. Aja udah habis. Ondel-ondel juga udah habis Zam. Del, aja udah kenyang nih. Iya, ondel-ondel juga udah kenyang banget Zam. Alhamdulillah ya Zam. Alhamdulillah. Ya udah deh, kita dadah dulu yuk sama teman-teman Zam. Dadah.